Draka yon chrétien pendant voyage li. Chapitre 20. Chrétien ak espérance rive nan ciel. Pendant nan rêve la, mwen wè ville ki nan ciel la. Se sou yon tête moun li te ye. Chrétien ak espérance te monte moun lan sans traka. Paske mesye yo ki te vin renkontre yo sou d'lo wa te ede yo monte. Pendant y approche bon pot la, kon sa yon paquet zanj sorti vin renkontre yo. Mesye yo ki tap mache ak yo di kon sa. Men moun sa yo ki te reme Jésus-Christ pendant yo tap vive sou terre. Yo te abandonne tout bagay pou yo te fè volonté. Le sa, wa avoye an pile moun kap jwe misik vin renkontre yo. Se pati kras bel chan yo chante pou resevoa yo nan ciel la. Se kon sa voyaje yo rive nan pot ciel la. Rive yo fin rive. Mwen wè 3 moun penche sou miray la. Rad sou yo te klere kou soleil. Se moun yo ki tap veye entre ville la. Sete Enoch, Moïse ak Eli. Kou mesye ki tap eskote voyaje yo rive devan pot la, yo di kon sa. Nou met louvri. Se moun panou yo ye. Se paske yo reme met la ki fe yo fini. Le sa, voyaje yo montre sertifika yo te bayo nan pot jis la. Mem le ya, yo pote sertifika yo montre wa. Lel fin examine yo, li di kon sa. Kote moun yo ye, yo repon li. Me yo la oui, le sa, wa bay lod louvri pot la pou fe yo entre. Se kon sa mwa chrétien ak espérance entre nan pot ciel la. Pendant y ap entre kon sa, figi yo chanje net. Yo mette yon couronne nan tête yo, epi yo remet yo yon instrument musique. Mem le ya, tout cloche nan ciel la komanse sonne, epi yon paquet voix ap ple de répéter. Entre nan joie papa nou. Yo même tout yo komanse chante. Louange, respect, pouvoir, autorité pour moun ki chita sou fauteuil la, ak pou ti mouton an pou tout temps. Pendant m'a vire tête mwen, kon sa mwen nèg sot ap rive sou bon gros rivay la. Li travesse sans traka. Te gen yon nom ki te gen yon ti boumba ki depose l'autre bord lo a. Nom sa te rele tête chargée. Kou nèg sot debake, li suiv chemin ki mène devan pot la. Mais pot la, pat ge pièce moun vin renkontre l pou recevoal. Le nèg sot frappe nan pot la, mesye ki sou miray la dil kon sa. Ki moun ou ye? Ki kote ou sorti? Nèg sot repon. Mwen te kon wè wawi, li te kon preche nan bout kafou. Le otan de sa, yo madel kote certifika ou. Mais tout chache nan poche li pa jwen anyen pou l'bay. Le sa zanj yo al rakonte wa sa, epi wa même di kon sa. Mare vagabond an, jetel nan falaise la. Se kon sa yo pren nèg sot, yo marel, epi yo trenel devan pot la ki bay sou falaise di fe ya. Yo louvri pot la, epi yo jetel nan flamme di fe yo. Kon sa m reveye, epi m tout sezi we, se reve m dap reve.